V 11. krogu prve lige Telemax so naši nogometaši gostovali v Kidričevem pri Aluminiju. V lokalnem derbiju so bili domači boljši z 1-0. Tu so najzanimivejši trenutki te tekme. Dejansko smo mislili, da bo bila tista tekma prelomnica, da se bo ta negativna serija prekinila in zdaj smo tam, kjer smo bili pred Radomljami. Res, z naše strani se mi zdi bolj zaspan prvi polčas. Tiste šanse, ki smo imeli, bi jih mogli izkoristiti, ampak premalo smo bili podjetni, premalo smo dobivali duele. Aluminij bo bolj dober na kontranapadih in ja, vsaka njihova druga žoga bila njihova in iz tega so sledili proti napadi in ja, tukaj smo trpeli. Nekako se mi je zdelo, da nismo dobro prebili njihovega čvrstega bloka na sredini, takrat pa smo mogli biti pa bolj konkretni. Danas smo opet podbacili onom osnovnom, a to je agresija, borba, htjenje. Jednostavno Aluminij u svakom duelu čvršću od nas, u svakoj ničijoj lopti njihova lopta, morat ćemo biti ratnici. Na momente smo pokazali da to možemo biti, danas smo opet pali na tome, a praktički je cijela momčad bila jednako takva, ista takva kao i Radomlje. Znači dva totalno drugačija likca, iste momčadi unutar 3 dana, zaista veliki izazov za nas.